السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاوان می عزیز د برنامه خوی ایرو ده ام بحثا ایمان بکن. گود ایمان ده چقاس لذت کا پرو دلخوش، چقاس نیمت کا مزن ہے ام بحثا وی بکن. بسم الله الرحمن الرحیم. پیوا دو یمین الذين يؤمنون بالغیب. اف پیوا دو یمین تفسیر و آیته خدای تعالی د قرآن کریم داد بیجه الذين يؤمنون بالغیب، جبوی مؤمنات بیجه او باوریا وانکا بغیبه ہے. غیب چیه؟ غیب او تشتی کو ام بچعب خواه نکارن ببینن جویره تی گوتن غیب. خدای تعالی جی غیب ام بچعب خواه نکارن ببینن لیبلی ام باور تکن. مثلا آخرت غیبه ما آخرت ندیتیه لیبلی ام مؤمن باوریا ما آخرت جی ہے. او درسی بحثا ایمان بکه قال ایمانی ده چه خوشی هنه بحثا وانیکا بکه. اگر دخوازی زانبی ده ایمانی ده چقاس نیمتک پرو دلخوش، چقاس لذتک پرو دلگش ہے لوه چیروکا کرتا تمثیلی نظر که گوه بده. دو وقت و زمان کی ده دو مرف هم جبو کیفه هم جبو تجارت درتین دمشن. تماشاوان عزیز ده برنامه می دنده ده برنامه می اول دجی دیسا چیروک کبو دیسا تمثیل کبو. معلومه مهنگه جی گوت بو هنک حقیقت دور و کور حضرت استاد بریا تمثیلا بریا چیروکا نیزی کی عقل مکریه. امیل وردجی جبوی کو انفعام بکن که ایمان چقا چشتکی خوشه دی ایمان ده چرا حتیه کامازن ہے جبوی کو انوه حقیقت فهم بکن پیشی امی چیروکی که پاورا پوینن پیشتی وی چیروکی امی ورنه حقیقت چیه؟ ایمان چقا چشتکی مازنه، چقا چشتکی خوشه، چه نیمتکی مازنه. دو وقت و زمان که ده دو مرف هم جبو کیفه هم جبو تجارت درتین دمشن. یک جه تالی رش خودبین بهیلک و اویدن بختیار و خدابین بهیلک دنی و درتین دگرنده مرف درتین جبوی که هارنه جیه کی. یک جوانیکا خودبین یعنی خودبینه باوریای به ہے گوینجای بویی ہے وکی دن کسی دن آبینه باوریای کسی تنه کسی حسناکه. اوی دنجی بختیار خدا بینه یعنی خدای تعالی بینه لوره دا معنا مجازی ہے یعنی باوریای خوده ہے خوده هست که خدای تعالی چوا گوت به و ساهر عیشو کاری خود که. اوی خود بین اوی کو باوریای بنفساوی ہے که فاوی نفساوی را ته جزای خود پرستی آخوه هم جزای خود فروشی آخوه هم جزای وان باورین خوی خوار چو ده نظر خود کت مملکتک پر فنا و پر خوددار. تماشاوان هجا تماشاوان عزیز ام هایا خو بن نوره بره نکو چو کت مملکتکی پر فنا و پر خوددار ده نظر خود کت مملکتکی پر فنا و پر خوددار. چما چمکی باوریه وی خوار هنه چمکی او مرف خود فروشه او مرف خود پرسته بلا کو وصانجی چود نظر خود کت مملکتی پر فنا و پر غدار یعنی او مملکتی کو چو لبر چاوی و ساته خویان میذکر لهر در بلنگاز و بیچاره دستین مروین چافسور یعنی دستین مروین ظالم و تخریبات وان و ویلا و قارینه. تمام مملکت تیدا گریان همو باجار بوی درد و گل نالین و زارینه. تمام مملکت شکل شینخانه کی عمومی گرد هات برچاوی یعنی تماشاوان عزیز او مملکت هاو قاس کو نخوش ندلا لبرچاوی تی خویان وکا کو او مملکت شینخانه کا عمومی به. شین چیه؟ وقتی کو انسانک مروک دمره ناسو دوستی ویجی شیناوی دگرن ببرد کون دگرین لسره تکن ازارین اوجی او مروجی وقتی لوی مملکتی درینه وکا او مملکت تب بوبوقا شینخانه کا عمومی او مرو او انسان دناف دوقا قو تب دگرین و تب قیرین و زارین دکن لبر چعبی و صایه او جی جبو او ایش و علم او مرو جی او مرو خود پرست خود فروش او جی جبو او ایش و علم او درد و غم نبینه جغینی سرخوشیه چارکی دنه ندی جبو خلاصیه. گو از چپ کم از کارم خو خلاص کم
ancak ez xwe serxoş bikim, ez nefikrim û ez van tişta bivînim jî ji bo ez elemê nekişînim ancak ez karim xwe serxoş bikim. Ji bo xilasiyê çareka din ji xeynî serxoşiyê nedî. Lewra herkes jêra dijmin ecnebî xuya dibin. Ew memleket, ew însanê wî memleketî tev jêra xerîb têne xuyan. Tev jêra weka neyara têne xuyan. Di ortê de tes û sawa cenazan şîn û girîna yetîmên bêumîd dibîne, wîcdanê wî wê dema di nav ezabek elîm da dimîne. Hema xwedabînê din xwedaperest e. Em vêga li wî mervê din dirênin. Ew ê ku xwedabîn bû, ew jî xwedabîn e, xwedaperest e, baweriya wî bi Xwedê heye, ji Xwedê re îbadet dike, emrê Xwedê guhdarî dike, ew jî heq aşîna ehlak xweş bû ku çû di nezer xwe de kete memleketek pir delal. Bela ew jî ehlaqî xweş bû û heq aşîna bû û xwedaperest bû, çû di nezera xwe de ew jî kete memleketekî pir delal. Ev merivê zana, ev merivê beheş. Dema çû kete vî memleketê xweş, mêze kir her der kêf û şahî, zevq û safayê. Her cî zikr û fikir, eşq û şewq, cezb û sadayê. Herkes jêra dost, yar, akrabe xuya dikin. Di tamamê memleket de kêfa terxîsatên umûmî digel teşekkür û aferîna dibîne. Hem ji bo girtina esker bi tekbîr û bi tehlîl, dengê defê, dengê musîqiyan bi eşq û şewq dibîze. Weka ku ew memleket tev wisa nava kêf û xweşiyê de be deng tên, ew deng çi ye? Weka dengê musîqiya jê re tên, weka dengê defê tên, weka dengê tekbîra Allahu Ekbera, weka dengê tehlîla, dengê la ilahe illallah tên jê re ji wî mervê ku xwedaperest e, ku heq aşîna ye, ku ehlak xweş e. Ew ê din çawa bû? Ew talî reşê din dibêje hem bi derdê xwe hem bi derdê umûm xelkê xwe daîma dixwar derd û cefayê. Malûm e ku hinek akrabayê meriv, dostê meriv, hevalê meriv, birayê meriv ku di nava xirabiyê de bin, kêfa wan nexweş be, nexweş be, malûm e meriv jî bi wan re kêf nexweş dibe. Meriv jî elem dikşîne, meriv jî dikeve nava cefayê, dikeve nava wî eziyetî. Aynî wisan ew baxtiyarê me ha jî ew ê ku heq aşîna bû, ehlak xweş bû, ew jî hem bi kêfa xwe hem bi kêfa umûm xelkê xwe didî zevq û safayê. Ew jî daîma di nava zevq û safayê de bû. Çima? Çimkî ji xwe ew xweş dibîne, delal dibîne wî memleketî û dirêne ev însanê din jî, ev merivê din jî tev di nava xweşiyê de ne, di nava kêfê de ne. Wextê ku wan dibîne hem bi wê kêfa xwe hem bi wê kêfa wan merivê xwe, dostê xwe, akrabayê xwe jî kêfa wî qat qat zêde dibe. Hem ticaretek xweş dixe distê xwe, şükrê Xweda dike. Di peyre dizivre ev merivê me ehlak xweş, xwedaperest dizivre, rastî merivê xwe yî dinê tê halê wî fehm dike, jêra dibe ey dînê eware. Ji wî hevalê xwe re dibêje, dibe ey dînê eware. Hebe tune be pîsîya nava te, ew pîsiya nava te, pîsîtiya nava te avîtiye dervayê te. Loma tu kenê girînê dibînî, ştekirî ken girîne, ev însan dikenin, ev meriv dikenin, li ber çavê te weka girînê tê xuyan. Terxîsatan şêlandin, talankirin zandikî. Hinek memûr hene, hinek esker hene, silhê wan ji wan distînin, malzemê wan ji wan distînin, wan dişînine ciyekî din, ew terxîsatin, ew ne talankirinin, ew ne şêlandin, li ber çavê te ştekirî ku tên bi zor wan silhê wan ji wan distînin, wan malzemê wan ji wan distînin, ew li ber çavê te wisa ye di terxîsatan şêlandin, talankirin zandikî. Eqlê xwe bide serê xwe. Hê jî ew hevalê wî biaqil, ew hevalê wî ehlak xweş jê re dibêje. Hişê xwe bide serê xwe. Qelbê xwe paqij bike. Heta ku vê perda musîbetê ji ber çavê te rade, heqîqetê bibînî. Lewra çima heqîqet çiye? Jê re dibe ji xwe re bifikre. Ev memleketê melîkekî gelek zêde adil, merhametkar. Ev memleket memleketekî melîkekî wisane ku ew melîk gelek zêde adil e, merhametkar e, raiyetperwer e,
خودی اقتدار انتظام پروره کیفاویش دوزنی راج انتظام راته شوقات کاره هم ولاتک او قاس قدر علامت تراقیات و کمالاتان لبر چاوان نیشان ده نابه وکی وهمات به نابه وکی ظنات به یعنی مملکتکی هاو قاس قدر کو علامت تراقیات و کمالاتان هنه کو او مملکت باشیه وده چه او علامتی تینا خویان دبه کو وکا وهمات به دبه کو وکا ظنات به و همجی خوی وی مملکتی ملیک وی مملکتی ملیکی که گلک زیده عادل مرحمتکار انتظام پروره جرائیتی خو حست که جوی ملتی خو حست که دبه کوکات او ملت دایما دناوا علمه دبن دناوا ایشه دبن دناوا جفای دبن دایما جبروان مروه چعصور او یتیم بگرین بکنه قارین و زارین نابه وکازان ناتبه چما او پادشاه او ملیک او خوی وی مملکتی مساعده ناکه و ام چقا جی درینن لبر چعبا او قاس قدر علامت ترقیات و کمالات لبر چعبا هنه نابه وکا وهماته به هیجی او حوال احلاقی خوش جوی حوال خود پرست رد بیجه اوی بیاقله اوی کود نظر خود کتیه مملکتگی پر فنا و پر غدار دبیره او تعالی رش اوی احلاقی نخوش اوی تعالی رش اقلیوی تسریوی او جی بچکی باقله کو بخبره اوی حوالی خوی احلاق خوشت که لوی پوشپان دبه و دبه برا جدل و جان از دینک عواره بوم خودش ترازی به تمن جوی حال جهنمی خلاص کر ای نفسه ویگا تماشوانی می عزیز اف چیروک لوری خلاص بو انشالله ما چیروک باش و خوش مخواند مبهوره گهداری کر ویگا چیروک خلاص بو امیل وری حقیقت بخوینن بهوره گهداری کن که حقیقت چیه او هر دو مرف اوی احلاق خوش و اوی خود پرست لوی دنیای ده که کیان انسان تمثیل دکن امی لوی برینن ای نفسه دیسا امیش نفسا خورد بیجن مرف اول کافره یانجی فاسق غافله نخواه او مروه کو احلاقی و نخوش او خود پرست او کی جان انسان تمثیل دکه وان انسان کافر کو باوریان خودتنه آنجی انسان فاسق چیه؟ فاسق او کو باوریان بخوده هی وان او انسان کو باوریان بخوده هی لی خودش بیر کرنه کتنه ناوا گناه امر خوده گهداری ناکن اف دنیایی لجموی شینخانه کی عمومیه اف دنیا لبر چاوه انسان کافر آن انسان فاسق غافل چواه وقا شینخانه کا عمومیه چما تمام خودی جانان بسیلا فراق و زوال و یتیمان بشینو بگرینن به انسان کی کافر کو باوریای بخوده تنبه باوریای به آخرت تنبه و دنیای خودی جانان زی حیاتا چواد بینه درنه کو کی ته و دنیای دمره دچه کی ته و دنیای فراق و زوال یعنی وقا کو او فراق و زوال سیلا کلیت خه و دگرین وقا یتیمان تکوه نوا شینه تکوه نوا گرینه کی تمام خوی حیاتا تمام خودی جانان بسیلا فراق و زوال وقا یتیمان دگرین لبر چاوه وی انسان کافر چما جکری مرن خلاص بونه نزانه کو انسان آن حیوان بمرنه جوه حیات دچن حیات کا خوشتر بلا کو باوریای با آخرت اتنه آنجی خودش بیر کریه جکری او مرن وقا کو او خودی جیان بوه فراق و زوال بمرنه دائما دگرین هنک دمرن دچن اوه دنجل پیوانی که دائما دناوا گرینه ده دناوا شینه ده نه دبیجن امیجی بمرن جبره هارن حیوان و انسان جی به پنجک اجل پارچه دبن بردای و بخودینن برچاوه و انسان کافر وان موجودات مزن وکی چیایان وکی بحران بروحن ده حکم طرم عجایب تنه ده برچاوه مروه کی کافر ده آنجی ده برچاوه مروه کی فاسق ده انسان کی فاسق ده نخواه او چیا او موجودات مزن او بحر چوا خیات کن وقا کو بروحن بکری چتکی ناین وقا ده حکم طرم عجایب تنه البرچاوه
هي گلک اوهام عجیب میناوانا به ایش و الم به اذیت و جفا جی کفراوی جی ضلالتاوی درتی دروا وید دا عذابه هما او مروه دن او مروه که اومده چیروکه دگو احلاق خوش بو خدابین بو و ده نظر خواهد کت مملکت کی پر دلال او مروه جی مؤمنه دوی دنیای ده وان انسان مؤمن تمثیل دکه ذات خالق ذوالجلال ناست که لجموی اف دنیا ذکرخانه کی رحمانه تعلیمگاه بشر و حیوانه میدانا امتحانا انس و جانه لبر چاوه انسانی کی مؤمن اف دنیا وقا کو خدای تعالی وقا ذکرخانه کی خلقان دیه و دنیای وان موجوداتا اف حیوان و انسان الوی دنیا ده دائما وقا کو ذکرها دکشینن مثلا دارا درینه کو ذکر دکن حیوانا درینه کو ذکر دکن آنجی حیوان و انسان تی نفرش بوی تعلیما چه؟ تعلیما کل دنیا و یالی احان جنت لوی داره تعلیما دنیا و یالی دکن آنجی لبر چاوه مؤمنه که اف دنیا میدان امتحان انسان و جنایه چما خدای تعالی وان شاندیه و دنیاش بوی امتحانه او کو امتحان کار بکن هان جنته او کو امتحان کار نکن احان جهنمه تمام وفات حیوان و انسانان ترخیصات بردانا وظیفه لبر چاوی مرنا حیوان و انسان چوای وفات انسان و حیوان چوای لبر چاوی انسان مؤمن او جوکا کو ترخیصاتک به وقا کو وظیفه و خلاص که بد درج وظیفه و بردابه هم حیوان هم جی انسان ای وظیفه حیاتا خود قدینه جوه دارا فانی باردکه درته و عالم خوشی دنه جبو جی وظیفه دار نور چه ببه حتی ورن بکن خباته لبر چاو انسان مؤمن اف دنیا چقاس خوشه ناسا هنک بمرنجی دبه اوی انسانی آنجی اوان حیوانا وظیفه والوی دنیا خلاص کرد چون جبوی کو جیش وظیفه دار نور وبه او جبه عالم چون مالی خبار کردن چون عالم کا دنیا کا جوری خوشتر تمام ولادت حیوان و انسان جی گرتن عسکره اوی کو نو چید بنتین دنیا البرچاوی انسان مؤمن چوای وقا کو هنکی نو ورن عسکریه البرچاوی ولادت انسان و حیوان جی وصای کتنا بنی سیلحه خاتنا سر وظیفه تمام ولادت البرچاوی وصافیاد بن هموزی حیات هر یک عسکر موظف مسرورن خودیجیان تمام خودیجیانا اوی کو تین وی دنیای وقا کو هر یک عسکر که موظف مسرور به هر یک مامور مستقیم ممنون تمام دنگ و صدایان ذکر و تسبیح اشقا ابتدای وظیفه وقا او دنگ کو تین انسان مؤمن لبر گوهوی او دنگ چوانن وقا ذکر و تسبیحانه ذکر و تسبیح جبوی چه؟ جبوی کو وقتی کو دست وظیفه خود کن صا کیفا وانته و شکر و تسبیحات کن اشقا ابتداء وظیفه شکر و کیفا قداندنا خدمتنه یان دنگ زوقا دوام خدمتنه همی موجودات ده نظر وی مؤمنه ده خدمتکار و هوگر سید کریمن مالک رحیمن هر یک دوست و مامور شیرینن هر یک دفتر و کتاب زیرینن هی وقا وانا حقیقت گلک شیرین گلک لطیف علوی بلذت جی ایمان اوی تجلی دکن دفورن نخواه ایمان توخم معنوی توبای جنت بخوره دکشینه تماشوان عزیز اف در صاحب مهمه نخواه دناوا ایمان ده توخمه که توخمه پا چوا توخمه کی معنوی کو توبای جنته یعنی معلومه او دارا توبای کو جنت ده جبوی مؤمنه او توخمه توبای جنت توخمه کی دناوا ایمان ده دوی دنیای خدای تعالی توخمه کی معنوی خستی ناوا ایمان جبوی کو او انسان باور بکه لوی دنیای جی دناوا خوشیه دبه دایما دناوا کیفه دبه کفر جی دناوا کفر ده چه توخمه معنوی زقوم جهنم دخود دجوینه دناوا کفر ده جی توخم معنویه که زقوم جهنمه هه
چما او زقوم دارك جدار جهنمه او جبوي كافره جبوي وي خلق جهنمه جبوي عذاب وانه عين وصانشي دناوا كفره دجي توخمكي معنويه و زقومه هي کو انسان کافر لوی دنیای دایما دناوا عذاب ده دناوا علم ده ملوی چیروک ده جخوان مد حقیقت جخوان او انسان کو دایما دنیا لبر چاوی وکا شینخانه کا عمومی به کاره کیف که چقاس لبر چاوان بکنجی چقاس جیمکری اخصاکو بکیف شی وره خویان اما او کافر دل خود دناوا خود دایما دناوا عذاب ده تماشوان عزیز نخواه سلامت و امنیت هر د اسلام ده د ایمان ده نخواه حوجه امجی هر دم بدل و جام بیجن الحمدلله على دین الاسلام و کمال الایمان. تماشوان عزیز درسام الورد قدیا حتی برنامه کامیدن حتی درس کامیدن بمینن دناوا خیر و خوشیه ده.